Kat bagi sengi sebagai election MDC kadang hajan kijing ya shoot rank apa dengan parti kujuk ki kertong ru kadang ya isat-isat. Kawai negi parti riulum kabla rem berkebahe apa gajela kabla tip ka United Democratic Party UDP ha kawat ka baar nin ke siningkong kala penai ketuk kerteng baar juki khandai ngut ki kertong ke ban mi yakun ki election MDC syaka ing terbar ke HADC bat JHDC ke ban long la arpoi terik urampang arhajar arpsan. Kini ki hendrengut ki kertong kidai negi constituency Kajaintia Hill Autonomous District Council JHADC Batlaingut Kidai Nakasi Hill Autonomous District Council KHADC. Na ka JHADC kentop yo ba Medling Emswer War East Kat Masar War Central Slur Lamin War West Damian S War Mensngat Khanduli Rimelanki Sena Nartiang Wa Ejer Wailat Siangshai Namusnyang Rangat Konstituensi. Na ka KHADC ki kertong Kidai ba Suli Lingdo na Mausenram Gilbert lalu milim barangkat lang lendam na langkardem laikro konstituensi. Hadu menta ka UDP keladep an perbena hadu live sangut ki kertong aha ka bakat knai ngut kidai na ka benta ka KHDC berkadringut jong ka JHADC. Haba ai jingkeren ha ka jingilang ka pelalong ka office rekam ka parti u presiden ka UDP u ba met ba lingdo ulaong ngisong skam ba ka parti kan job ha ka na election MDC ka banwan na baro artli ki district council. Haba penpau bagi kampan jet yagi kertong kidai kiblale habashai ulaong kabor kamsyong ha state election committee lane ki district ne ki circle hande ka bor ka syong ha ki pajba kibala menjur ban ai ya ka jingkershan jungki syagi kertong jongi.